Takže čau, srany dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videjka. Dneska se hrajeme Crusader of the Lost Kingdoms. A dneska som si pozval do videa moju sestru. Čaute! A ideme hrať. Takže dáme štart. Budeme sa striedať. No to ešte uvidím. Dobre. To ešte uvidím. Asi to striedať, neviem. Preháčka. SPŽtka. Mandarinku. Daj. No víš, tak máš mandarinku. A borne. Dobre. Dobre. Brácha ma naučí, ja to tam. No vidíš. Ešte. Prilepší. Veľký hlavný postavu. Idem si na jedlo. Tu máš. Tomuto vylepšíme, ne? Najprv máte v tejto hre iba túto prvú postavu. To je prvá postava a potom si vyučujete. Ja som žiadne nehral, ale teraz už okej. Boss! This is boss! This is boss! Toto hrajú Steam, takže ak máte Steam, tak si toho musíte Steam. Toto videjko je toto je konec tohto videjka, ak sa vám páčilo, nezabudnite dať like a čusák, busák, starý busák a čusák.